Dobar deo, moj fetus! Da jabe me na ove pizdarije, onda ga nema. Tako. Evo nas, ljudi moji. Gdje si ti ja pri Bogu? Išao sam srat, kad te boli kurac. Ovako, danas sam tu sa svojim jebenim ocem da malo zajedno pročačkamo Ome TV ili ti ga omegla i da mu pokažem Prave čari interneta. Subscribe-ajte se, pošto se više od 60% vas jebeno nije subscribe-alo do sad. A to, kad bi malo preračunali, to ti izađe... Jebote, kako se to računa. Daj to sim! U principu, pun kurac vas. Pa ono, stisni taj mrtvi subscribe, pa jebeno je besplatno. Višove. Dobro, brojevi, kaj bi to trebalo značiti? Ukreni ga. Dobro, kaj sad? Viš? Sise. Da, sere mi se od smijeha, frajer inače ima prek 50 godina. Ovak stari, sad krećemo. Puno različitih ljudi budemo vidjeli ovdje. Nemoj ih jebeno provocirat. Zoke, pa to mi najbolje ide. Zato kaj su to profesionalci. Natjerajte budu da kažeš nešto što je kažnjivo i dobit ćemo ban. No, dobre. Znači nema glupog psovanja, one riječi na N. I pogotovo srednjih prstiju. Jasno? No, dobre sam rekao. Daj geni, moram još krampijeru kopati. Dobro, pazi da se ne bi sjebao. Hello guys. Ne, bravo kralju. Sad sam morao novi mail napraviti, sam radi tebe. Stvarno je ko da imam dijete s posebnim potrebama. Jesam ti lijepo rekao kaj bude. Pa nisam jednom dobio ban radi ovoga. A nisam mislil da je to istina, mislim da su menje strogi. Dobro, daj sad šuti i gledaj malo. Uključi se kad se malo ufuraš. Evo vidiš recimo ovu prekrasnu djevojku tu. Ona ti je iz Portugala. Zašto bi mi sad njoj psovali cijelo rodoslovno stablo kad ju možemo pitati Hey baby girl, do you have Instagram or I something? have enormous penis between my cheeks. Probaj. Komu nisi rekao da to tebe ne smeta? Jebem ti dani moju sreću, u vreći pičaka za kurac mi primil. Ja i ovu vreći kurcu za pičku. Nije to dobro. A kak za koga? Oj me jebeš deda! Ti si mi ratni veteran! Ma ti si kurac! Ratni veterani idu po omegle i usađuju sa djecu! Ma gdje si ti bio da mi prve komu ti jajca pod boglike prodaješ? Ajde ba, složi to ako možeš. Ako složim jednu stranu na ove kocke, moraš priznati da su hrvatski ćevapi bolji od bosanskih. Au, a ne znam baš. Neću čujti. 3, 4, sad! Nemoj sad sjebat, velike uloge u igri. Što ti najmanje koncentrisati? Ma nema šanse, druže, preglup si ti zato. Aha, ja sam te sjebao, prijatelj! Da ne me sprt. A najme, batina se preskoču, kakva pizda! Dragi ljudi, mi se ispričavamo, ovo je bilo totalno van naše kontrole. Neću ove više delati! Ajde, izdrži još malo. Neću, jesi vidio na koji ličev klošar? I kak je moj kurac? Pa jesi mu morao gledat u kurac? Kak ne bi kad je bio prek pol ekrana? Zgledali je ko da ima herpes na kurcu! To nema nikakvog smisla! Ne, cure, dajte samo malo, dajte bar Snapchatu, dobro, to ne svrh. A koji ih jebe, onako su maloljetne. I koji? Kakva veze ima? Da, nekak meni ne čudi da to od tebe čujem. I am a strong and independent woman who can take care of herself. Kakva je ove spodoba? Ovo ti je najgora vrsta ljudi na svijetu. Budi oprezan. And if any of you have any problems, Hey, how are you doing? just a sec. I gotta catch some breath. Kad bi malo smršavalo, možda bi došlo do zraka. What? Nothing, I was just saying that our economy is bad these days. He said that you're fat as fucking pig and you need a diet. Strong one. What? What the fuck are you talking about? Jebate, što sam ju zakurbal, a? My body shape is in perfect condition, thank you. I would call this supermodel physique. What would you call it, fatty? Ili da je njeno tijelo perfektnog oblika i da nije debelo. Dobro da si mi pravili jer nisam verovao koji čujem na prvu. I pita kako bi nazvao njen tip građe. Ja iskreno ne znam kaj da velim. Mi v Zagorju to zovemo cisterna. Ja, dosta za danas.